Mufti w'u Rwanda Sheikh Musa Sindayigaya yashimiye Perezida Kagame uburyo yasubije agaciro Abayisilamu bakaba batakitwa amazina y'amahimbano arimo nko kubita Abaswayire. Mufti Sheikh Musa Sindayigaya yabitangaje kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Werurwe umwaka wa 2026 mu gitondo cyo guhura no kuganira na Perezida wa Repubulika Paul Kagame kiri kubera muri BK Arena. Musa yabwiye Perezida Kagame ko Abayisilamu bo mu Rwanda bamushimira uburyo yabahinduriye amateka ndetse bakaba batagihezwa nk'uko byahoze mu buyobozi bwabanje mbere ya Jenoside. Ati "Ntitukitwa Abasayire, dufatwa nk'abandi baturage. Ntitukiri nk'uko byahoze mu butegetsi bwabanje aho baduhezaga ugasanga tudahabwa agaciro nk'abandi Banyarwanda." Sindayigaya yavuze ko Abayisilamu bo mu Rwanda bafitanye igihango na Perezida Kagame kandi bamushimira urugamba yayoboye rwo kubohora u Rwanda nyuma akunga Abanyarwanda, agakomeza guha igihugu icyerekezo cy'iterambere rirambye. Ati "Udashimira abantu ntiyashimira Imana. Turabashimira uburyo mutahwemye kwita ku Banyarwanda, by'umwihariko mugasubiza ijambo Abayisilamu, tukaba twisanga mu nzego z'ubuyobozi bwite bwa leta, mu nteko turahari, mu ngabo ndetse no muri gahunda za leta zose turisanga kandi dufatanya mu guteza igihugu cyacu imbere." Musa yanavuze ko ubu Abayisilamu boroherejwe kujya mu mutambagiro mutagatifu i Maka, aho basigaye bagenda n'indege ihari ya Rwandair, bikabarinda imvune kuko ihaguruka mu Rwanda ikabagezayo ikongera gusubirayo kubatora. Yagize ati "Iyo indege ihagurutse mu Rwanda igasubirayo gufata abari Haji, abandi baturage b'ibindi bihugu bahita babona urukundo ukunda abaturage bawe." Musa Sindayigaya yabwiye Perezida Kagame ko Abayisilamu biteguye gukomeza ubufatanye muri gahunda ya guverinoma. Umusilamu wabaye mu itsinda ry'abigize intagondwa yashimye ubutabera u Rwanda rwamuhaye na bagenzi be bari bafunganywe nyuma yo gutahurwaho ibyaha by'iterabwoba. Nsanzumuhire Jean Claude Shafi yavuze ko yari muri abo bari bigize intagondwa barenga 40 bahamwe n'ibyaha by'iterabwoba muri 2016 maze bagenda babihanirwa mu myaka itandukanye, bahabwa ibihano bitoya ndetse bagirwa inama. Yagize ati "Turashimira ubutabera. Twabonye ko mu Rwanda ubutabera ari ubutabera nyakuri. Abagera kuri 20 bararenganuwe, abandi nabo bahawe ibihano bigufi. Nanjye maze imyaka 6 ngarutse muri sosiyete." Aha ngaha kandi uyu musilamu yabwiye bagenzi be ko bagomba kwirinda abantu baryanisha Abanyarwanda. Kandi uyu munsi wabaye umunsi w'ibyishimo ku Bayisilamu mu Rwanda kuko babonye amahirwe yo guhura na Perezida wa Repubulika imbonankubone, bakamugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byabo. Mu bibazo bavuze ntibigeze biheza cyangwa ngo basige ikiri ku mutima. Umukobwa umwe yahagurutse abwira Perezida wa Repubulika adaciye ku ruhande ati "Nyakubahwa Perezida, tuzi yuko mugira imbabazi, ko muzihorana. Ndabasaba ko mwambabarira musaza wanjye ufungiye i Mageragere kubera ibiyobyabwenge agafungurwa.
amaze imyaka 7 afunze, none ubu ni njye wita ku bana bato yasize, kandi nanjye sinifashije rwose. Aha ngaha Perezida Kagame yabajije niba uwo mugabo nta bindi byaha yakoze, avuga ko ntabyo ndetse ko bwari ubwa mbere afunzwe. Kagame yahise aha amabwiriza Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo arebe iki kibazo. Uyu mwanya wabaye uw'ibyishimo mu Bayisilamu.